Halo teman-teman, wow ada ondel-ondel sama balon warna-warni nih, wow mantul-mantul. Ada ondel-ondel pakai baju warna ungu sama pakai baju warna pink teman-teman. Terus di sebelah sini ada balon warna-warni juga nih, wow mantul-mantul. Yuk kita pecahin teman-teman, aku bakalan pecahin warna kuning nih. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, kita dapat telur berhadiah warna kuning nih. Yuk kita buka yuk teman-teman. Apa ya kira-kira hadiahnya? Wow, kita dapat uang nih teman-teman. Wow, kita dapat uang Rp2.000 nih. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut pecahin balon warna-warninya nih teman-teman. Aku bakalan pecahin warna pink. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, kita dapet teh Rio nih teman-teman. Wow, rasa gula batu nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita pecahin teman-teman. Balon warna-warninya lagi nih. Masih ada 3. Wow, ada ondel-ondel juga nih. Selanjutnya aku mau pecahin balon warna hijau nih teman-teman. Yuk bantu cari balon warna hijau. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, kita dapet coklatos, Mama Mia lezatos. Wow, mantul-mantul. Yuk tinggal 2 nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Apalagi nih kira-kira hadiahnya ya? Aku mau pecahin warna ungu nih. Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, kita dapet permen karakter kelinci nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan. Tinggal 1 lagi nih teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Wow, mana tuh hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapet biskuit Hello Panda. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita kumpulkan juga yuk ondel-ondelnya teman-teman. Ini ada empok ondel-ondel pakai baju warna ungu nih. Terus empok ondel-ondel lagi pakai baju warna pink teman-teman. Wow, terus ini empok ondel-ondel pakai baju warna orange dan abang ondel-ondel pakai baju warna pink teman-teman. Wow, yuk kita lanjut cari mainan. Wow, ada mobil nih di sini teman-teman. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran warna merah. Wow, terus ini ada mobil pemadam tangga darurat teman-teman. Wow, keren. Terus ini ada mobil pemadam kebakaran warna merah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari mainan di sebelah sini. Wow, ada hewan-hewan di dalam kurungan nih teman-teman. Wow, yuk kita lihat yuk. Ada hewan apa aja nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ini ada domba, apa kau punya wol? Wow, terus kita dapat rusa nih teman-teman, warna coklat nih. Wow, terus ada macan. Tutul juga. Wow, keren. Kita lanjut cari mainan di sebelah sini nih. Masih ada nggak ya teman-teman? Tut. Wow, ada anak bebek nih teman-teman. Wow, ada 1, 2, 3 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wah, masih ada lagi nih. Wow, kita dapat mobil Jeep warna hijau nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Tut. Wow, masih ada nih di sebelah sini teman-teman. Wow, ini ada mobil molen nih teman-teman. Wow, mantul. Ini ada mobil penggilas aspal. Wow, keren. Terus ada mobil bulldozer nih. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Ini ada mobil pengangkut pasir. Wow, kayaknya udah habis nih teman-teman. Teman-teman, ini udah ada keranjangku nih. Tadi kita dapat mobil pemadam tangga darurat, terus mobil pemadam kebakaran besar, terus ada mobil tangki pemadam kebakaran. Wow, terus ada mobil Jeep warna hijau. Mantul.
Terus kita dapat mobil pengangkut pasir. Wow, terus ada mobil bulldozer juga nih. Wow, terus kita dapat mobil penggilas aspal. Keren. Terus kita dapat mobil molen. Wow, terus ada hewan juga nih, ada domba. Terus ada rusa. Wow, terus kita dapat macan tutul, teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat 3 ekor bebek. Wow, lucu-lucu. Yuk kita taruh di keranjang. Terus kita dapat ondel-ondel. Ada empu ondel-ondel pakai baju warna orange. Terus ada empu ondel-ondel lagi nih pakai baju warna kuning, teman-teman. Wow, terus ada empu ondel-ondel pakai baju warna pink. Dan satu lagi, abang ondel-ondel pakai baju warna pink juga, teman-teman. Wow. Terus kita dapat teh Rio. Wow, terus ada permen karakter kelinci. Wow, kita dapat telur berhadiah juga nih warna kuning. Wow, terus dapat coklatos, Mama Mia lezatos, dan ada Hello Panda, Hello Panda. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga sehat selalu. Dadah.